ubwoko bushya bw'icyorezo cyaje mu gihugu cy'u Rwanda. Marburg ni icyorezo cyongeye gutera abantu ubwoba, ndetse abanyarwanda bose bagashya ubwoba kugeza ku bayobozi ndetse no kwa nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Ni icyorezo kirimo kirafata mu buryo bwihuse kandi kikanica mu buryo bwihuse. Bivugwa ko mu bantu 10 gifashe 9 bapfa hakarokoka umuntu umwe. Ni icyorezo kitaramenywa ngo cyatewe n'iki, dore ko harimo harakorwa ubushakashatsi ndetse no kugira ngo bahiga bafashwe nacyo, ariko muri abo ngabo harimo abamaze gufatwa kubera ko bamaze kwandura kino cyorezo kugira ngo bitabweho, abandi bo bamaze kwitaba Imana. Minisiteri y'Ubuzima ndavuga itariki 28 Nzeri 2024 bamaze gusohora urutonde rw'abafashwe ndetse n'abitabye Imana kubera kino cyorezo cya Marburg, ndetse barongera bagira inama abanyarwanda mu buryo bakwirinda kino cyorezo kuko kirimo kirafata mu buryo bwihuse kandi kikahita cyica mu buryo bwihuse. Marburg ni icyorezo kitaramenyekana inkomoko yacyo, ariko iperereza riracyakomeje. Mbanje kuguha ikaze kuri Zafu TV Rwanda, aho tugiye kumvira hamwe iby'iki cyorezo Marburg n'uburyo Minisiteri y'Ubuzima bisobanuye, ndetse twumve n'imibare y'abamaze kwitaba Imana n'abamaze kwandura kino cyorezo cya Marburg. Wakirinda ute? Ugomba kwigengesera kuko cyo kirica mu masegonda, ntago ari nk'ibindi byorezo bisanzwe. Uyu mugiye kubana muri ano makuru ni Ishimwe Aimable. Icyo usabwa ni ugukanda subscribe kuri YouTube channel kugira ngo ujye uhora ureba n'ayandi makuru dukomeze kugenda tugukorera. Ukande subscribe ndetse nihaza n'inzogera uyikandeho. Banza urebe ko wakanze like kuri ino video ubundi dukomeze. Uyu munsi itariki 28 iki cyorezo cyatangiye kugaragara ejo 27 mu munsi ushize, aribwo batangiye kugihwihwisa, gusa bikavuga ko kino cyorezo kitari cyamenyekana, dore ko abantu bahoraga bakiganira kuri WhatsApp bivuga ko ari umuganga utabashije kumenyekana, ariko mu baganga bakuru babashije gusohora rino tangazo bicishije ku mbuga nkoranyambaga zabo, ndavuga WhatsApp. Abantu bakomeza kugenda babihwihwisa, gusa umunsi w'ejo 27 Nzeri 2024 nibwo batangiye kumenya ko iki cyorezo koko gihari kuko cyari kimaze guhitana abantu. Minisiteri y'Ubuzima iragira uti hashizweho ingamba zo kwirinda no guhangana n'indwara y'umuriro mwinshi iterwa na virusi ya Marburg. Kigali tariki ya 27 Nzeri 2024 mu bitaro bitandukanye byo mu Rwanda habonetse abarwayi bake bafite ibimenyetso by'indwara ya virusi ya Marburg, mu gihe hakorwa iperereza rigamije kumenya inkomoko y'iyi ndwara. Hashyizweho ingamba zo kwirinda no kuyikumira mu bitaro no mu bigo nderabuzima bitandukanye. Haratangiye igikorwa cyo kumenya abagiye bahura n'abagaragajweho ino virusi ya Marburg, mu gihe abarwayi bakomeje kwitabwaho n'abaganga. Iyi ndwara ikwirakwizwa no gukora ku maraso n'amatembabuzi y'abantu n'abantu bayirwaye, ntabwo ikwirakwizwa n'ibinyuze mu mwuka. Oya, ntabwo ari kimwe na coronavirus. Aka kandi ndagira ngo mukumve neza, ino ndwara ya Marburg ntabwo imeze nka coronavirus ngo ikwirakwizwe n'umwuka. Iyo ukoze ku muntu wanduye amatembabuzi we mukaba mwaryamana cyangwa se mwakwitsitaho, iyi ndwara ituyandura ku kanya, ntabwo bisaba amasaha, ugenda uyifite. Iyi ndwara Marburg bayigereranya na Ebola. Reka dukomeze twumve ibyo Minisiteri y'Ubuzima yavuze. Uwe ari we wese wagaragaje ibimenyetso byayo, ari byo kugira umuriro mwinshi, umutwe ukabije, kuruka, kuribwa mu mitsi cyangwa kuribwa mu nda, yahamagara ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC kuri nimero 114 cyangwa akagera ku ivuriro rimwegereye. Minisiteri y'Ubuzima ikomeje gukurikiranira hafi iki kibazo kandi irakomeza kubagezaho amakuru ajyanye n'iyi ndwara. Abaturage barasabwa gukomeza imirimo yabo birinda kandi bakaza ingamba z'isuku. Murakoze. Iyi ngiri ni itangazo basohoye muri mwaka wa 2024 matariki 27 Nzeri. Icyo kiganiro ngikuze tariki 28 Nzeri. Bivuze ngo hari hasohotse irindi tangazo shya ry'abantu bamaze kwandura ndetse n'amaze guhitanwa n'iki cyorezo. Reka nabyo tubyumve. Tariki 28 Nzeri 2024 Minisiteri y'Ubuzima ndavuga isaha y'isa 2:30 isohoye irindi tangazo ivuga uti iki cyorezo kirimo kirica abantu mu buryo bukabije kandi bwihuse. Turasa munyihanganire umuriro warunjyanye ndi kuri codinga. Minisiteri y'Ubuzima irugira uti banyarwandakazi aho muherereye hose mu mpande z'igihugu cy'u Rwanda, turabamenyesha ko iki cyorezo cya Marburg kirimo kirica mu buryo bwihuse kandi bukabije. Kwandura ni lazima, kwica ni lazima, ndetse no kudakira kugira ngo hamenyekane urukingo rwagukingira Marburg ni ibintu bigoye cyane.
Iki cyorezo cya Marburg kirimo kirandurira mu matembabuzi kimeze kimwe na Ebola, biri mu bwoko bwa Ebola. Iki cyorezo cyatangiriye muri Afurika, ntabwo kiri mu migabane y'Uburayi. Muri Afurika cyabanje kugaragara mu gihugu cya Uganda, ubu ngubu cyinjiye mu gihugu cy'u Rwanda, gusa na n'ubu haracyakorwa iperereza n'abaganga b'inzobere kugira ngo bamenye ikintu cyaba cyihishe inyuma y'iki cyorezo, ubwo ni icyagiteye. Nk'uko bakomeje kuvuga ngo ubushita bw'inkende pox ni indwara yaturutse ku nkende, coronavirus ni indwara yaturutse ku ducurama n'ibindi byose umuntu ahumeka, ugomba kwirinda. Minisiteri y'ubuzima rero yatangaje abamaze kurwara ko bagera kuri 28, abandi bagera kuri 3 nk'uko byakomeje kugenda bivugwa aribo bamaze kwitaba Imana bishwe n'iki cyorezo. Irasaba abanyarwanda bose kuba maso kandi kwirinda, kubera ko kino cyorezo ntabwo kigisha inama ngo kirebe uwo cyinjira n'uwo kitinjira. Nyakubahwa Perezida Paul Kagame yasabye bamwe bashinzwe ubuzima bw'abantu ko bakomeza kugenda bakaza ingamba, ati mukomeze akazi kanyu nta gikuba cyacitse. Ariko bamwe bafite ubwoba ko baba bagiye gusubira muri guma mu rugo, kubera ko kino cyorezo kirimo cyica kandi kirimo kiranandura vuba. Ni icyorezo kidatinzamo, ni icyorezo urwara ntumenye uko byagenze, dore ko ari n'indwara yatunguye abantu benshi, ibanza kugufata umutwe, mu nda, umuriro mwinshi, ukumva imitsi iri kurya, uri kuribwa umubiri wose. Iyi minsi iri kukurya urimo uraribwa umubiri wose. Marburg ni icyorezo rero ubu tuvugana cyugarije igihugu cy'u Rwanda. Minisiteri y'ubuzima ndetse n'abandi bashinzwe ubuzima mu gihugu cy'u Rwanda baracyahangayitse nyuma y'uko bataramenya icyaba cyarateye kino cyorezo Marburg mu gihugu cy'u Rwanda. Gusa barasaba abanyarwanda bose kudaca igikuba cyangwa se ngo bagire ubwoba cyane, ariko nubwo batagira ubwoba bagomba gushyiraho gahunda yo kurinda ubuzima bwabo ndetse no kumenya kwirinda, kubera ko kino cyorezo ntabwo kigisha inama, iyo kigiye kugufata kirakwica. Icyorezo kirimo kirafata abantu mu buryo bwihuse ndetse kikagumya no gucangacanga abantu benshi. Bamwe mu bashinzwe iperereza ndetse n'abaganga babizoberewe bakomeje kugenda bakora ubushakashatsi kugira ngo babone kino cyorezo kiri guterwa n'iki, kirimo kiraza givuye hehe, kugira ngo bashyireho n'ingamba zikakaye nk'uko bakirinda. Iki cyorezo kinje mu gihugu cy'u Rwanda, n'ubundi u Rwanda rugihanganye n'ikindi cyorezo cya virusi pox cyangwa se ubushita bw'inkende butari bwakemuka, dore ko harimo n'abandi bakiri kwitabwaho kubera kino cyorezo cy'ubushita bw'inkende. Abantu bakomeje gusenga bavuga ati Mana Nyagasani, ibi noneho ni ibiki bikomeje kutubaho? U Rwanda rufite ibibazo aka kanya, gusa kubaho kwawe ni ukwirinda kwawe ndetse no kurinda abawe. Gufata aho ubonye, kuyambira n'abo ubonye no gusuhuzanya n'abo ubonye, gukora ku byo ubonye aho ugiye hose, ni icyaha gikomeye cyane, ku buryo nawe uri mu ngaruka 99 zo kuba wakwandura kino cyorezo. Iryo ryari itangazo rya Minisiteri y'ubuzima ndetse n'umubwira n'imibare y'abafashwe. Ikindi nakubwira usibye kubwira ngo Imana ikurinde, nawe ubwawe ukomeze kwirinda kugira ngo urinde n'abawe. Ciao ciao, tuze gusubira mu kandi kanya mu yandi makuru turi buze kugenda dukurikizaho mu yindi minsi.